Šta ima carke? Sad ćemo malo da pričamo o YouTube-u, odnosno šta se to trenutno dešava. Naime, određene čike koji su plaćale Google da ih reklamira preko svoje platforme su odlučili da prestanu plaćati, jer se njihove reklame pojavile na videima koji promovišu nasilje, terorizam, rasizam i ostale gluposti koje mi povremeno volimo apat kad nam je dosadno. Situacija je toliko ozbiljna da su procjene kako bi YouTube mogao izgubiti do 750 milijuna američkih dolara, a evo vam neki od kompanija koji bojkotuju YouTube: Verizon, Toyota, Coca-Cola, General Motors, Volkswagen, a ima i preko 250. Te čika Google odlučio da podvije rep i najavi kako će poraditi na tome da se adovi pojavljuju na videima koja su ad-friendly. Šta to tačno znači? Pojačat će se mjere i kontrole nad vašim videima, odnosno kada upate video dok se procesuira, bit će pojačane mjere, pretrage ima li šta video ili audio sadržaja što nije ad-friendly, na primjer psovke, uvrede, različita politička mišljenja. Ajmo se malo zadržati na ovom zadnje. Znači, čike i tete koji daju pare Google su uglavnom moćnici kojima pare nisu problem i ne voli da se o njima priča loše, što je normalno. Da li biste vi hranili psa koji vas grize? Tako da, ako oni imaju mišljenje da nešto ne valja, bolje da i vi imate isto, inače nećete moći monetizovati vaše videe. Usput svi prank kanal, drago mi je što ćete konačno umriti. Sad gledam, mnogi pričaju kako to nije u redu, sloboda govora i ostale gluposti, ali moram biti realan. Ti ljudi daju pare YouTube-u da bi svaki lik mogao da apa kakav hoće kontent i u kojoj kvaliteti on to želi na YouTube. I taj kontent će tu biti i kad nas više ne bude. Još nijedan moj video nije obrisan da se napravi slobodnog prostora na YouTube. Neko to mora platiti, a taj neko s te čike koji imaju pare i evo interesantnog dijela. On će nastaviti plaćati pod uslovom da se njihove reklame pojavljuju samo na videima koja su advertisers friendly, to jest videima za sve uzraste, plus naravno da ne pljuju po tim ljudima, opet vraćamo se na ono nature rankira koji te grize. Stoga, YouTube uvodi soft censorship ili blago cenzurisanje, to jest moći ćete apat video, ali ga nećete moći monetizovati. Sad, nemojte ovo o čem pričamo zamijeniti sa YouTube restricted mode. To je jednostavno mod koji je postavljen na dnu stranice za roditelje da mogu isključiti kontent koji nije ad-friendly, uglavnom. Znači psovke, uvrede i ostale gluposti. Sad, šta to znači za našu balkansku scenu? Ne znači ništa, jer naši YouTuber, ne računajući muđu, ne mogu dovoljno zaraditi od YouTube da se tome posvijeti full time. Odnosno ne mogu dovoljno zaraditi da živi od toga. Samo eto sa novim restrikcijama i to malo siće što su zarađivali više neće moći. Svima onima kojim baš ne gotivite muđu, imam loše vijesti, njegov kontent je ad-friendly, tako da njega te nove restrikcije ne bi trebale pogoditi, a s druge strane tu prilikom procesuiranja radi bot, tako da moguće su greške, pa ko zna, to ipak malo nade da vam ulije, da ne bude da ja sve crno gledam. Naša YouTube scena je još uvijek mlada, te stoga kontent uglavnom Minecraft. Oko 98% naše scene se svodi na to, bilo da je to gameplay ili neki bloger koji dok priča o pozadini bacuje gameplay Minecrafta. 2% su prank videa, expose, talk show i ostala sranja gdje se tu može izvući 98% kontenta koji je bolje ne pregledati. Jel se razočaraš nas Balkance, budeš tipa, taman kad sam pomislio da ne možemo biti gluplji, ugledah ovaj video. A da se razumijemo, nisu ni sponzori glupi. Jer vi stvarno mislite da će nekom YouTuber koji je uspio sa Minecraftom doći Nvidia i dati svoju najnoviju grafu koja je oko 1500 km-ova i reći, ili 750 eura reći, evo ti grafa i evo ti nešto lovi da nas promovišeš svojim gledalcima, to jest djeci koja gledaju porniće, igraju Minecrafta i ostali igara koji mogu krekovati, koristiti hakove u njima i njihova mašina je 3 do 4 puta jeftinija od naše grafije. Generalno gledajući na svjetsku YouTube scenu sad, a po tu svjetsku uključit ću i za ostali Balkan,
Razlog zašto ne bi bilo dobro da odu sponzori i da se sadržaj na YouTube-u više ne može monetizovati, ću prepustiti ovom Čiki da to lijepo objasni. All you would see on YouTube is a bunch of 7 to 10-year-olds uploading Minecraft videos and sniffling and sneezing and farting as they did it. It would be shit, it would be a bunch of little kids uploading crap. Za one koji ne znaju engleski, sve što bi mogli vidjeti na YouTube je gomila balonja do 10 godina kako šmrču kišu i prdeckaju dok igraju s Minecrafta. Vidite sad jednu stvar, ja nemam ništa protiv djece i kontenta koji je za njihov uzrast. Ali jednog dana ćete i vi djecu malko ostariti i htjet ćete napraviti neki svoj community sa starijom rajom koja će igrati neke ozbiljnije igre i imati razmišljanje koje se vi možete uklopiti. A sve što ćete dobiti su djeca koja ti seru svakog 20 sekundi, a iz Minecrafta malo i pozdravne. Pošto je ovdje YouTube scena još mlada, evo par savjeta kako da pomognete YouTuberu koga gotivite i voljeli biste ga vidjeti da uspiju u tome. Pod 1. Isključite adblock tako da vam se pojave adovi. Ne bi bilo loše povremeno nakliknite na taj ad da vam otvori reklamu. Pod 2. Gledajte video do kraja jer sponzorima dolazi izvještaj od YouTube-a ukoliko i minutaž se gleda koji njihov video. Pod 3. Gledajte videa koja vam se baš ne sviđaju od vašeg omiljenog YouTubera, jer to je vašem YouTuberu hobi, pomozite mu da mu to postane i posao, pa tek onda zahtijevajte da pravi kontent koji vi volite. Kao i uvijek, pozdravlja vas vaš PSH stariji, pa do idućeg viđenja.